Kashnong nong thamai sning right mautho ribhoi district kalayo ekala daki artli ki banta banle kemen snam thamai hajar punriu naga banta ki nong snong jongka hakaba haki artli ki sngi kalayo ban ai sngob has nam thamai shiki nong snong ki badon ki jingduna haki dekhotmen bad hakasin baning kongpan shiki longkpa bad longkemi ki balabat yakanam kum ki riu temen haka pratrik ukala lengkot hajar punriu kasnong nong thamai daga jingkersan lang kaseng ribhoi youth federation RBYF kalayo ban senyang daki kombor kopthia shiki phongot ki badon jingduna dekhotmen balawan ban shimbenta do presiden rangba ka RBYF uba BP thank you rengkat ka jingesan ran lang ki nongya lambat ki dekhot jong katei kaseng haka jinge thu uba BP thank you kalapau bakla kersan bha haka snong nong thamai dang haki snam balala deki tiar komputer bakasnong kanyo pendon kam hagi kam bakerki nang tai ki wei ki lat jingerap lengba ka sning circle bat nong thamai unit bat kumju ru menta ka sin ban lekman snam thamai daga jing ai snobha deki kambar shiki nong snong baduna ki khotman shushu lapan pau ru bakasnong nong thamai kala sei bon ngut ki samla ban long ki khot ka seng haka samoi trekam ka jong u bat ai khublei kerpang naga benta kane rengkat ru bat ki jing ai mensim ye ki jing shakri jong ki nong yalam snong banyo jing ye trelang kumban shukdo haswa kani ka sngi ka snong nong thamai klayo ban le kemen snam thamai hajar punriu daga basa miki kambar kopthia shiki riu temen haka shitarik ukala lengkot hajar punriu balasin yang sngobha do wei urangba uba Clement Bina bat kite ki artli ki benta le kemen snam thamai kila long shisha ki jingkurku shiki long ying ki balayo mat yi kilat jingiram Ngai kubli kerpang ia kasnong nong thamai. Ngantip akan lu kan lu lajit lang masnong apo thamai. Kado inga itu isnam kepangang day long masnong. But ngayon nag-intrilang pag masang kami ni ba job aga suwa ka tayo nga mi nanti ba iba pasal yang niele ya kama masnong. De kami pati isnam niele kang ba ayan ang yung next part ng ikanong kumay kalajit part ng ikurang basno. Namaruli yung ubriyo pat namong kumen udang tayo kamet samlan udang la bande ikan jam pati experience su nagalan yung iya pag natundri isnong nanay kapdan jinget pag natundri yagasnong majob. De mania job ngawan hagani ibabali tungkol ngay sungkay bat iba masal di persong yang kawin juga yang ngider ke komputer, ngider kam komputer, ngider ke office ke kamera, jadi nabudun kam di komputer set. Kalau dia komputer set, mau pakai sedom, tengok kalau kan gift nak kalian jangan simen pada pengun kejongan, ya pi nama pakai slong kalau ibu jadi kumulai slong kamu bangi ngider besar. Tang apa yang cisni ngapang kiti ka tertiar pat ngayon ay hagas ni ba kumayong ne hiram na pandem teka mag kita ka jingi dai kapsum akut adai hakte ka ngin ko kan bang sungka kong bukan komplida ng edisyan te itu ya i pamasa yung mamasa yung pa na kung kadak jingay lumag Christmas ya kilonging baduk ako kasnong to nga nanti pengekuat benar yang blanket yang ini longi te ngopi itu semua tunggu yang wae dalam kepala kesan ngopi te blanket kalau saya mah depan kita ngelu mau wae tam pada saham kerja saham lupa pang kita ngam kalau kai ini saham ini yang ini pak asta terasa bejar yang aku pilih, mari aku pilih keluar dong welfare. Hati kau tangan aku pilih buat. Yang kelak tinggal di aku lagi aku sambung.
Dengan orang yang berhantung tu yang paket nak tu aku beli di blanket seperti di bakampa dengan bagi di mana tengah biasa kampung Yesus. Kini jongi ban jonga dengan ngalah cuma di nak ikut jonga dan ikut jongi abiwaya agak beda kecil terekam yang internet compare ke sini dengan jadi lo bagi info yang penting berperan mekeleng kom es kongwe beri present sama kami ilo bagi yo yang kecil trailer bagi semua nak lihat apa dong ya jero ya orang nasional dan kata kisah dia kecil long bit ke jombu lomba senang bau nila ya ke dorba ke jombu ngaitna ba isutu ya ke jinukam ke bakau ya ke jindot yang kisah long kami nama nga kasi atay Islam kamrong nasional hapo kasong dengan kalawan ako rin nga ba ngamlaksyo magandang hapo senang manakani ke Christmas. Apoy Christmas, mentara kibun ba kisna res ako senang juga. Kibala syuidi apa para kena dia rumah. Ngai manakani ka aku saw tarik ngai kenjak ka senang. Kimsem nadon kano ka jinnya rumah dan kano ka dak pasni wa po senang juga. Hadu kan ni merong i berkamdan kano. Dan kalian jongga kumun seng jonga kata ka unit kepada apa kemudian numpa yo ingat ba lagi ban ai puram di seng lokmi presiden asai di ngong lokma snong de nama tidik tuhan jonga ka kumun seng ka ya yo ban ni kam ai singai so hai di seng lokmi nama de ba kini seng lokmi bagas snong jumi ka sok songsan wan ha ka festival Christmas Eve bat kan new year tem mada punta ki parad ko tubuhan ka bagui ko jung sentimi kila senyang yang bisa bag kila kecil dalam bakalan yung punta tinggi tomo klik yang kilong kini akan nukong itu presiden umat layo aspa kan dengan kalian bawan ka kalian di kot jung sentimi senyang bisa kila yang makan saw ajar di ai tak bisa Tunga kau presiden jokan di unit British Law kapoy malay pa kapo gawe ufon yang tayo mlog na pagkabas pa di man kit diyan sa pagkakata nga presiden yang besarkel ontra big itu presiden yung may sila hawan itu terbisa war man ya utip jikhang dia hagiwe ki ad ko to sa kimi dan nama mungkin nak senang jom presiden kita ikut sekimiru kia kesan nak sekian saya kila berkilawa ban ai tu nyung pratuli dibentuk yang kita kisah ngomong apa kesan soal kum kapura te kum kini kapura ada kumbang lima pasal bang niyo kecil trailang nak kila kisah ngomong Pemut Raimat Ladi berpengkat sa nakalian ka unit jungi. Nama kumbong kami dengan apa tak kacing ide ni, no? Kata di sini tak kacing ide juga tu urang masuk. Bag kata ka ba apa nganong ba kaslong nong kumay. Ilong kumi ilong pa jo kadis nong kumay. Kila tengmi bundu itu khot jo ka RPF na unit dari nak nong kumay ni. Milan kumalais pa nyoku pratli unit di bawah don nak bui so kesen. Na kren ka terus pa tli sno ada di bui district. Ni la sukli atin lais pa nyoku pratli sno. Confirm ya ka RBWF unit. Dengan di lais pa nyoku pratli unit ni sim haka jikhen ni babuntan tilkhat nak unit di kadai na ni sno nong tumai. Nanong tumai Alam ng pagkalagi ng kumalay, kung rin na nagkakamot ki, ano? Ano pa? Inanulay kung kamot ki kan. Kamulong atin ini, naman ni aku yang ngilong sispa atin ka, hagasis na will kan. Ngilong sispa atin ka, na will kan, hagasis na, kanina na po, no kumay pa, kahit ulay aja paspa atin ka, hagasis na.
Kapag bundang dikot, iba no sinyang sa kasagini, kadi pa naganiga, snow. Naganigimin. Kani, kawara kajing perhat hangi kinongiram, ba niyo ya ka support, niyo ya kajing kersyan, na kilonging lungsem, jong ka snow nung humay, bakit penmi sibun kitkot, bakit banpa ikam kebaghyan po kay lang salah. Naman na siyong seng, kalau injeliha lagi kejuk ke pemerintah. Niyo snow ba iya kita kincing dawa pisang, ya kajing yang hok, ya kita ki slip, macam pisang, bathe yang ngalong sepi ba, hangi ka kuyo ya, ngim syak ya no bikot, kiban le kita ki kam jaklian, berwara ya kanam ke sniu, jong ka seng, riboy to delicious. Ya kajing ni yang berkentiu swa, ya kita jungi. Hari kedapat niya jom betala bagi pagba berboleh. Na kadau bang kadon sa Guwahati, bagam mau bang kami biji kan program. Kumbanong tayo masal yung bangayo bagi kersan na kilogmi. Natry itong esmungwet mo. Sinaitang ki aktif member sa bumun jomti. Tingin sa ay gift no nagalang jungi ya. Kunun sang ipi sanpu pili itong kli. Kasam no pi ya ki pan jopi namba kinang yo musim banmi teknik tekniknya kasba lagi dari ni kintin kublai sipun magnasim igini kabu ba ngan ai kublai terpang josnam araja apun ru ipi kublai sisam